Pagi tadi guys, lepas kita sampai di Baiyun Airport, Guangzhou. So lepas kita immigration dah keluar apa semua, saya dah nak menuju ke e-hailing, tempat pick up e-hailing tu. Lepas tu saya ada terserempak dengan sekumpulan lelaki lah, 3 orang lelaki, which is saya tengok ni macam pakaian dia ni macam orang Malaysia ni saya rasa. Dan saya tegur. Masa tu dia tengah bercakap dengan polis, tanya dekat mana metro. So that time saya pun tegur, Malaysia ke? Dia pun kata dia pun tengok bahasa dia pun macam daripada Kedah, ada seorang daripada Kedah, ada seorang dari Terengganu. So bila saya tengok dia orang tu, saya teringat pada ketika mula-mula saya first time saya solo travel dulu, pada tahun masa saya tengah belajar lagi. Masa tu saya ingat dalam tahun 2016 saya solo travel. Saya pergi ke Hong Kong, and then saya pergi ke Shenzhen, and then Guangzhou. 2016 I'm 2016 solo travel. I come here. Yes. So now 2016 is MashaAllah 10 years. 10 years. Masya Allah, 10 years. That time, masa saya solo travel tu, saya tak tahu apa-apa guys. Saya tak tahu apa-apa. Saya datang sini, yelah, masa saya ingat masa kat rumah tu, ayah saya ada kenalkan saya dengan kawan dia, which is kawan dia ni selalu pernah pergi ke China. Dia pernah pergi ke China, and then dia ceritalah China ni kena ada visa lah sebagainya, and then you kena book betul-betul sebab kat sana orang tak berapa. 10 tahun lepas China, 10 years ago, China is different. Yes. Different now. Then pada ketika tu that I solo travel here, saya tak tahu apa-apa masa tu, visa lah apalah. And then saya daripada Hong Kong tu saya masuk ke China tu dengan SIM card, tak ada, no internet, no SIM card. And then I remember I go to Yongshangba. Yongshangba, satu tempat Dato' monorail ni, saya berhenti kat Yongshangba. Yes. And so Yongshangba we meet, I go to the hostel. Yes. One hostel dekat situ backpackers, and then I meet Mr. Sabri. The most beautiful place. Yes, the view dia memang cantik, view garden. Yes. That time lah saya jumpa, I meet Mr. Sabri and Yahya. 10 years ago. No one, 10 years ago. 10 years ago. Masya Allah. Was very fast. The time very fast. That time I remember. And you was young. Yes, 10 years young, 2016. I bila sebut 2016 tadi, I baru ingat. 10 tahun dah, 10 years. And that time And you are in university. yes, I am in university. I still studies that time. And you know, with no internet, know nothing about China. Yes. And I meet a very kind person, a very good man. Allah sent me Mr. Sabri. He said, "Oh, you don't eat it. Oh, this is egg. You eat with bread." Yes. Oh, I say, "Oh, First time. the first day." Yes. And I sleep, and I wake up in the morning. Mr. Sabri said, "Oh, why you don't breakfast? We have bread. We can come eat together." Was Yahya. With Mr. Yahya. Allah sent me a very good guy. Then until now, from that day until now, 10 years already. Alhamdulillah. Now, before we are meeting, eat food in the view of, you remember a view of garden? Same. Say, Same view. with egg and bread and Egyptian, you know? I still have this food. Yes, Egyptian Bread. bread, and then And cheese. yes, Egyptian cheese. Yes, Egyptian cheese, and view dia sangat cantik. But today, 10 years already go, we are still here, and now in the Mr. Sabri home, view dia pun cantik juga. Hari ni very nice view. Today, Alhamdulillah, time goes so fast. Many things, and from that day, saya tak tahu nak pergi mana-mana. Mr. Sabri bring me to the electronic market, phone market, many places. We are walking. We are take a bus with the Sabar. Mr. Sabar that yang kita jumpa masa di Madinah. Mr. Sabar, ada satu video yang saya post jumpa Mr. Sabar. We meet Mr. Sabar in
Medina. Last time. That time last last Ramadan. 10 years. 10 years. Masya Allah. Welcome. So hari ni silaturahim tu Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih kekalkan. Mr. Sabri I think 6-7 time already come to Malaysia. After that meeting, once meeting dekat Zhongshanba tu hostel tu, pengenalan tu bukan terhenti kat situ saja. And then we continue to meet in Malaysia. Malaysia 6 That times. 6 times. And dia datang beberapa kali, saya pun datang ke Guangzhou a lot of times. And we stopped for a while because the coronavirus, the COVID-19, the world stopped for a while. Not us, but whole world. But Alhamdulillah, today the world getting better. Alhamdulillah. And itulah saya nak ingat seronoknya solo travel ni, which is niat kita. Kalau niatnya baik, hasratnya baik, kita akan jumpa orang yang baik-baik. Itu apa yang saya mungkin nak share tips sikit kepada semua. Kalau yang berniat dan berminat nak solo travel, which is yang first thing first is niat. Number 2, because kalau kita ada niat yang mungkin kurang baik, kita akan jumpa benda yang tak baik. Tapi kalau kita niat baik, kita akan jumpa benda yang baik. Alhamdulillah, Tuhan aturkan perkara yang sangat bagi saya mengambil memori from that day. Kenapa saya datang ke China, saya boleh ceritakan pada next video. Kalau ada yang nak tahu kenapa saya datang ke China dan kenapa saya datang ke Hong Kong dan ke China, saya boleh share kepada korang pada next video, insyaAllah. But now saya nak kongsi, jauh, betul lah kata orang lama kita, jauh berjalan, luas pandangan. So pergilah berantau, pergilah berjalan, sebab kita akan lebih mengenali, pandangan kita akan lebih terbuka. Dan insyaAllah kita akan lebih terbuka dari sudut pandang kita, idea kita. Yang paling penting sekali dalam hidup is a experience. Experience is very important in our life. And now we are still eating food, a very good food, with a very good view, with a very good people. So Alhamdulillah, now kita baru selesai makan, full already. Alhamdulillah. We eat chicken, sheep, burung, kaki ayam, and the meat, soup. Sekarang ni kita makan buah pula dengan air. Oh, tadi kaki saya tinggi, tak nampak buah. Ni air. Okay, dengan air teh from Sichuan. Bismillah. Jadi guys, kalau korang tengok video ni dah gelap, korang dah tahu dah kenapa. Jumpa anda di next video.